Kardom nili Biren Singh hi. Pini kaduka wefan nili isi la puson. Alam thinang wan piji. Laki nili wan we ko aprang ali to man chuning ni hanga pangal pohelo. Nili labang so channel nali tum subscribe pelang pote subscribe bitha. Lape nili bor ik po. Nali tum hem tot lunpen. Karbiang long adang pi alam. Dak jutang alam jubat alam. Penceng lok. Ason alam thi nal tum hanake wan pi fanili bor ipo. Pini la puson alam the sini leng tum hang wan piji. Nali tum muthek lok pen lote. Mekri yang prup taduji. Lapen ke buciang kor sonsiang kor tum sedame nang mena asu fan ka cepari long labang su isilam thimesen talong poniji lapen non Charlie Bom uwi kimietum sirkep kep kre sikre hini apa nang deng Charlie Bom tu same labang su a video nang kelang don pen nalitum pen nang an ke ningrung ji penang an ke inspiration long ji lapuson ari sumar fase di lempek lang ji labang su ari sumar long kaddu ka wetu same ka Charlie donang jido api apo tum punon mate Charlie Bom samar tum punon sini lang fan nal tum hang thu nampek lang pola ke alang limen bor im rongpi lasi bor im rongpi phalaan ke li chini lo alang li lapu puari odet nang tum lang non lapu puari odet buat fis same alang li ka Charlie long lapan ka bor ipen alang li king ben ke tok pen si alang li bi ang deng ta cepapa sunalo lalu lasi lasu alam mo bangke nilipen karjulong pen de alang lipel yang thano nilikon ma chini bang anang litum hanang thano alang lipele itu marjutulo nang borin nangkai alam mo jok silitum cethan lo pulutang te dak nang kopi pialam thi si ke cethan pon kang tung ji mane non an nang bihek pe non an ke bang nili bihek ko ke nili normal है normal person है sita nili tumke dug bok hasota prang manta la idugo joini lo kam ta claim nangji la pusi nili ta nili polong nok sor chera pon bom hasot kanta hala sud nok ke sor ka chera pa hodlo nili ta la nili ri hongni accident along kavi det ke mat nili ek panda school ke don asot ke rong school la government school do mate Assamese medium se don boy fit sita nili accident det pen ke school dunia than ke bor i doning tung te ma sita kopuloma oyal ha ama nili ge hasota nili ri ta wedat lo pot ke tok thekita la hai bang da thang da chini ne pin lo tok thelo ne nili kai ma si la pusi do kang yang pus ke chematha la ha sita arnisi arnam ikipiason lo isia talent lo nilita la nebong atum kelas ke do na pothala sot ke slap budo mate kalang amat chok pensi ini la puket tok tab hot ama practice bom amat nilita mathalo nita de keng men ket lan tok thek dang let po mo school ke chidun chu thegi ko la soning che theben amat ha bihek penda la soning ka che theben a jok sin nilita non an piniar nian ke BA complete dela lanang kisung podet penang panang kirap la puson lu Charlie along komat ni nang ke pon la son do mana madak hem si Charlie ma lu ke tok cheng ke nili hem si ke Charlie amat hasut ke missionary satum do ha priest satum la sojong paris priest tam ha sot ke father Tommy sidalang amala si nilipan sojong nang pon lo Porque Kolkata dan nang pon lang hadak milipan ha la so area veda da podhala artificial limb ha nang keton dia pan ama ada pen wang tulo lili hem nang cidut lang parke pada ratum nilipan kaporhe yang dengan nang pabor i dia pan sinang pon ha mat nili ta bor i dun lo ama silong sinang pon acha ama hadak sini li Charlie dun lo nili ka cemat hateng de nili nuwet mon bulasan ke sita hadak ke le pen ge hadak school ke si differently able as to my school tham pinang mate amat nili ta mesen lo po kamat hal ha ate nili son thot amuni tum sada ke ong lo amat nili pen export tum se ke ong amhala tum long da Charlie dun bom lo ama class 10 an ke ne hadak si cepapas long pare
Class 11 and 12 ke dak methang adim ti cari lo kopli college long. La class 10 asad lang ki umur ka na percentage ko anang Asut ke 53 point something lan vet ke long dun. second division lah Second. The higher secondary ko bang ke Higher secondary da 53 vet. 53 la ke tokang len ini sona du kong lah La ketokang len lahai bang ke kali ya. Ni ketok la normal atau long pakudun king ben angke biye bang ke dia ke 50 vet. 50% kona pelo nang li biye pas ke Nili longkapan sih pas. longkapan si pas di la so long isilam pudam lo nang rihini pupu awida da pit dak hem sita choklem chu dama mun sa kasik sak doji lapen ke school ba college ke dam ke bang pusame sab su kasik sak doji la so long ka chirap chitu ke boson inuet dong dama baheni ma mate jirpo jirpi tam nang kerap College dam boy hot ke ahot pen ke ninuet ke dam tado. Pen ke ahot pen ke jirpi jirpo tu long ta dun tado la. Ke ong hot ke jirpi jirpo tu men si dam rap hot si ke ong la. Sita la nili college por he boy se ke kenangan atur rata face lah. Tu financial problem. Sita la suhut boy fit sita nili hem tuition chotan bom. Tuition than men si nili lahai a source ta choklem nang kok lo. The nepo inuet nephan vet puta isia value nang piot ne. En nili hem ta kapor he tum do lah korte bangan nili tum korte bang tro. Akleng siloma Nili adak bang. Alu somar ke Alu so smart ba thong. la la kaddu ko hal pacar lini masih English pun kelang udah lah Kalang hoba. Ama tuition chotan bam hala dak tuition fees ke long an pen ge nili. College long pine dorde phope lahai na cerap ibom no. Lahai pen. Acha an non an na memorable po hormu kopi sih kedo Charlie Memorable hormu ke nili ipuji puke nili ke Charlie anak an pen ke nili memorable hormu ke nili asut ke Silong sidolan nili state national level painting competition ang participate dun. Acha painting long ada kosan long dun lo Nili long ande ha nili pen bang far better si sita dun lo lagi isi national level mati kita represent dan long lo represent ante la non an ka Charlie la bang suamu non BA pass that an nang phan muni tu nang chini lo ja king masih ketok si Charlie dun bom cepat duk lo ini karview su pen walam thika phram la thang lo dak media tum tawang lo prak news poson tawang lo wang penami phan pa thang lo la pa thang det pa fikar biang long lo poson karbi ham phang tum ini organization poson tum nang humri ma nang humri de non puan ta humri de kopmen asat pen pini son Sorkar site pen ke nili long lepin buke pun ya long dun bom lo scholarship ini neta long lo tan arut tapan ke la BA Charlie bo eta long lang jalo so especially nang rihini awedat pen pua men pen pini adu makumani pen kerap loson ave Tarbiang long pen tu bang ka bilang nan angtan pen poson ke tan pen pete dulu kena pen Kolkata lai pen Kolkata pen si wang si bang ada kan si nili tu misi a group de mate ada kan mahal ada kan si nili men tanang thapon no bang ko pipima program kenangi to lain ta nili pandanang hang lo conference posida dun lo hoten dake ang momulo marjulong pripri la poson la huzai achmol foundation atum ini sonang humri ma bang ke bang sita alam chot lo nda thak da kerap lo hande ni non de di sita bang ke bang borim nang panes narju pud ini kapathu ki jui ahinanat ninghang dundoma lai ke isi hobbies pidang mate ninghang ke do ni ahot la hemedo ta earning sam la tuition jade lo te jirpi pudulok football khela dun
tapi out ada ini lah entertainment fan cricket lah dah kelas tu volleyball lah dah kelas tu अच्छा क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल नang patu dun nanti putu mong lah akah lu dun nang pufan kali same kali lah pran fan mak entertainment fan la bandun lah an la puson ladak penang tim karbiso martum long do a pran mesen aria king mesen a hemarit mesen apu paing tangring serta kecarle hin pebangke kapapi mate akaprek alain sik dam dudu halatu phan kosona message piang tu message ke la pohilo ke bang ek force lock penta ining ke celar ke ave hok lo lage de me thang ning hang nang hi ajar sam kam pem sita ha non suppose lo kecarle hin posita ide bang nang force red pendang nang ning hang he bulu nang Charlie ning hang he bang nang force red pen bulu nang ki unia than ke baduda 100% chipi khul sa unelo lage onelo muthe nang lia nang methang chibor inang po methang chibor inang po lan chalo isi arta do halasu arta hot bangke to arta sigi chokche popo hedi seta udam lo nang ke bang deng undet pe filopote are responsible ke methang student mata dolo klep ke bun e ku bang garta ake chokche pudam on athe sukai ke juyarta aka helu chichar dono e mate kopia line se chare nei malata chini ne odal da bang ke pudam arta se chokche le hadi da class 10 un e pe filte are responsible ke methang do mati la si penang are sumartum do metric ke pass ke mesen sen seta api har secondary pen bangke henodak mahadaman ington kok seta lang nam lu ponte akisung ke thangla ta theklong sondon do mati la ni pudam ye bangke non la itum la pulo poi high school por hebo itum bangke ha la kamat hadam bangke sini la class 10 pass lo pulo te hala tum bangke mangke isi freedom sig ke mangna ni class 10 pass lo te ne ke class 11 12 ke college pusiala tum ke mang intai lang nam nang pulo te class 11 and class 12 ke college life ke kalila lake hala tumbang mata po ne class 10 pass lo play freedom lo mata inta la so freedom bang hello munira kai kan kapai no idake kalima kala lang kan ma api apodum da checker nang po ingpen ga api apodum da mat hathe da nang po ke le asupi bang han compare on da nang po english pen da ki pudumati there is no comparison between the sun and the moon kalang ate bang ciklo da apor bena da bang mithang amit turpo arni da bang amithang apor da arni turpo osomar da son lo muarni simarni sige amithang amta cicini po koson ma ke sita la bang so prang si lut prap pusita lata isi bang ke haino muarni si cicini po puhut an mang ke dear to pick hala tembang cema tham nang po ke hala tumbang apia podum da responsibility ke endonang po ha je nisomar nasi doma kopi siklema freedom pitu ong de haino da inda freedom da isi limit pen sipinang po agai pang pi bom nang po hadi tum singkilo nang kai la musa menang penang na ke tham lo la pen ke dolang kacing kia son labang song bong ni kadu e fan peklang tung nang koson si nang keng pen ke tok ma layu hedi pen ke tok the men tu ke mangwagi ke tham ta bu puji miti akeng mele koson no pudai meni mati di bor i lo pudam ke i ule da son be la pen ke claim ji phan ning hang dulu plutang te yata ki ule son abi walam si bang tu peklang ning la pole ha la suposi la nang keng pen mang orang peklang kate len pupen ajok kali le ha kali study lo sab supini problem ange isilam ke la non ke nang choi kaching choi sita pelista lage anu ko plek tu nang pangche dun daron kana lai ke nang methang si jing chana ko pa choi ke methang lo de choi lai jing choi methang choi pen ke chok ke thek
gardening, watering plant, lahai dah sob, metang hobby seteng loh, claim boy loh. Acha Maksudnya sedang pakai lah daily lah hemlong activities tame langsung sudah loh ya. Selang. Nang Like ni daily activities lah, the metang kita kasam ke metang si claim naik ya. Metang si claim naik. Bangpan kau si ciki putih. Like bangpan dependent on ege. Non nang BA pass loh. MA pini admission tu bom. Ni BA pass dia tan ma 2021 ni kan sini graduate hai. Tahu setan ni MA पढ़े lang puluh. Finance problem bang je ma pare पढ़े din tu dah. अच्छा. Ama non bang ke la state competitive exam lahai kan si prepare bom lo. APSC lahai exam han si hai. APSC exam han si prepare bom deh. Ning ke dok nai a service pote nang kapila. Ning ke dok nai service ini lige. Kipui pu bang ke officer areng sini ke dok nai ha sita. Kebor event long lock puluh deh mesen lo. Ange la kapat thua hin pini ka doe puluh tang deh aning ke dok nai kapat thu. Football. Ada mulam football field. Do ada kan 400 meter lah. 400 meter long deh. Nang lapuson karbing long arlu apong wareng war cyclang lo. Komandu ni ke education long klang lo, komandu ni ke ason long klang lo. Lason long try dun no ma interview pi pan. Lapen ke mate lapusong ke chuhang don. Ni karbing long kita benceng prang pi dun lah ha. Ama nili submit dun lo sita api admit nang lele dat nili mentan. Manon api aku try dun tu lo. Labang pote togon long popusia ning thelo the admit ta chelong nong kon lang Mantok telang. State level exam bang pote pidun lo ni le. State level bang pidun lo. Seta success sedalo. Success sila. Non la nang from fill up dun tanga bang ke komantul exam do pok. Labang nan tapang dak delang. Pang dak delang. Seta from bang fill up dun FC admit card mata bang te adlah. Carving long autonomous council itum ke dage 6 area polo carbi farman mate travel farman si autonomous council ke nang bi pilo mate di langsung pen ke CM EM MLA MP ke tu sing lo kan ta carbi saja lo ke ong ke inut bahai ni cerak pun ani duji mene bang sutu kita ki ong dun ala ke thige dinge carbi saja lo hal tumhan kopi lo pacini yang tung methang jung jung hin pen ini thang nili pui la pohila je non nili son ke inut handicap lah nili phanta isi avar sai nang pipona son te messenger athe nili tum ke normal kanle kachik compete un ta kali mate kali long ni ke kalang ta haji mane ha kita ang ton ang dang ang fila long kan tu ke tum compete un ke normal phantang kan normal ke lah si karbing long alu ke nang solak thak du ulang mane especially tumhan mangke karbing long termasuk council pen lang ponang ji lalu ke di kalang oke bang kelang ji pelutang ke awar saya du ji lalu pen ke nalitum hendak ke nang tumhan nang pacarli abang pietum apu apa itum akapre wareng war sai penilason doma mate lasai ka cuti pen lason si nilipa bangke housewife comes joklem ha kita nilipo bangke irrigation anat long don masterul kita masterul pen tangkadat ke itu mana nang dorde bang trok pan ke koson si un podi lasong bong i ningkan ngang tim komane donrap bang ji lapen ke komane ang bong sudah don edet penceng lok di pen la Charlie Phander le ka korodong puda kali dalam mati asla dak lasu pensi ang ton celana kok pote la ke dorde wek le aga chini lo an penang aku api aputum maphan PC pachini yang tung jitu api aputum amathang sumara tu phan la kia bang deng lidat pada pirote kacelang kapang kri mate pulo plot ti dang loading tang lo pulo pertis kami
kona asu tu mangke asu mar jong hele thinul sa usu si api apu tu gama tata amasi api apu alam ta usu mar tum ta karju lapen ke api apu tum ta jetu ke claiming responsible teng mangke claim bon ponjok si piniar ni Karbi Anglong arlu balang roy kri ini nangkap pendang nang dudun pusame latum bang kacarli hinda petang munak teti lalo mo pen iki puatang freedom pa freedom la freedom pupu bangke isi limit tan ngi non ala as api punum tamat hanang po kelas 10 pas lo pelote freedom pu kipi bangke isi limit tan sipi nang non itum karbi anar bangke lang nam nah pelote 6 ametang la osomar tum kelas 10 pas po pelote pas lo pelote la non kelas 11 12 kido na pan freedom bang patimuna kiti bang akai nat lang dam nang pelote hala tum ke asum marhan ceker pik opisi ke klema person se ametang future ke meji ma la cema thao la si borim nang ke inut educated hari sumarlo potsi loge thega bang phusi nang non ceman lo lasu pasi Karbi Anglong arlo kacarli awar sai non an ke dutang pen aru ko pipi si geduna lang lada kacarli awar sai punang matadam la kacarli awar sai pudam nang bulta itu menare kacarli awar sai nata educational institute facilities complex lah lang dam enang bulate non laso facilities ke koma joksi benang ang tam Karbi Anglong gedo student dong ke akaprek adim porhe dam nang rong tilo ke lapen kiduk de Karbi sulang dora dong ke akaprek adim porhe dam nang puta tangkave awe non imitang adim aku cepor itu nang pulte lata facilities complex aka acarli yang deng sudah be audet titil dake masih cuning sipen ke Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulian Mahasa me APSC course center se me dongka mukam nangta nang bilo men di pulong ta pedolo po lasona thagaru ko pipisi donang la da ka bangke ala mesen lo ka start bangke la APSC coaching center free bangke ka provide ke nanti hanta kita non hala det le kichun i kali Dutu onang la. Institute podang te dopik ji la education along ta align dopik mati hadi ha. Komani ke politeknik putat do lapen ke hare agriculture ahin dado di lason sona aru arim do te Karbi Anglong along ke lason kopipi ke non ke bime punang mataba. Assam University Dipu Campus nang dolo lason attack West Karbi Anglong PPC donai non itu West Karbi Anglong compare ram nang pulo te thang da welang ke BEd college dopo posi pubom ha nanta ingpu pelang ha mulai ingpu te isi awar sailo lata ka angtan da mangne lo por hike ata mesen po non agriculture college lahen da welang ke nata masih government melahai ke kenang sadi nang cibirta manang tum lason Karbi Anglong arlo nang ason attack handicap kedu kunana si kedu ma kacarli handicap pen kacarli ki un son di sini ma la ne berta ulo hasita kilong lang ke inudo waisong terang ku dikhu ha apen ni likai ta in touch ha lapanan chan ni likai chini eteng nan lang waisong terang alang ke kon ke Charlie alang li kalju hut ke alang na cetan ke alang ke non undergraduate lang bon tenang si uno prang lah ya kalang cetek long malah pu men ke cetek long lelang kita ini lah pu kontak long si docor di waisong terang itu penang cingkilo lah pen ke ni nah napek lang lo ke tok kan sita me lah pen ke coy ke cingcoy sita me lang tung nang pan na pu adu nang kang hoi poson da man da sita me nang ni le nang coy tipis ame kai sita me nang ni cingcoy lo mate di kai sa cingcoy lo jar lo to masih cingkiu lo nang pan puthot anam long ahai ake me nang hang pilo
nang lapan sose peprang dam ji phan lan sose mune tum nang phan ga chini je phan sita me arnam long hai hang lo la pen ke wai ning kan sita nang phan nang long thang jada ke sung pe bang wedat nang lo ning kan kimi areng ke lo ning kan kimi 2025 ke kapang cheng lo di asu kapang cheng lo posi asu ning kan ar jon nang liphan hajara ke sung sita nang pe op edat nang adungan pe wang wedat nang phan ke arnam along ahai jume hang lo lasi ini itum cingki lo lapen mo pidulang ke cingki alam dolang pote cingki tu lo nang ani sibet ke ang ton pen ke klang edon de ti mati di ase itu cingki bang ke ini bang ke dak leng ton nang seteng ton tia prang kat do be kilang dom han ni ki jut sia ko buthot chunung thi ni li biren sing hinang li tum han karbiang long arlu alam thi jutang alam jubar alam pen ke cenglok metang khi alam longria lo kacing thur alam kaddo kaweng ton pen ni un an ke bori ponali thoman nang ke wan pi phanal tum hem tot lun pen along ko pisike man masu ke lang long ji phan sita nali tumang ke lanili YouTube channel abang nang subscribe dun ikhala pen ke like comment share kaddo ko same nang video khani di chining ri lo lam su se sini di kamplem pon po